uyu ni wa mwanya w'ibyaranze uyu munsi mu mateka. Nge mwumva ndi Elize Dusabe, nguhaye ikaze. Turi tariki ya 18 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka wa 2023, turi kuwa kabiri. Ni umunsi wa 200 mu minsi igize umwaka, hasigaye iminsi 165 uyu mwaka ukagera ku musozo. Bimwe mu byaranze tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi mbere y'ivuka rya Yesu, mu ntambara yahuje abaromani n'abakoreshaga ururimi rwa Celtic mu gitero cyabereye ahitwa Aria, abaroma bakubiswe inshuro bituma batakaza umujyi wabo wa Roma hari mu kinyejana cya 390. Kuri iyi tariki nibwo hashyizweho umukono ku masezerano y'icyiciro cya mbere hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza. Aya masezerano yari agamije guhagarika intambara y'iswi y'imyaka 100 yabaye hagati y'ibihugu byombi hari mu 1389. Kuri iyi tariki ubwo igihugu cya Maroc cyari gikolonijwe na Espagne, inyeshyamba zashoboye guhirika ku butegetsi guverinoma yari yarashyizweho na Espagne. Ibi byaje kuba intandaro y'intambara ya gisivile yo muri Espagne hari mu 1935. Kuri iyi tariki u Rwanda n'Ubufaransa byasinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare hari mu 1975. Bimwe mu bihangange byavutse kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi, havutse Alberto Di Giorgio wahoze ari umuyobozi mukuru wa banki ya Vatikani, yigeze no kuba umunyamabanga wa Papal Conclave, urugaga rw'abakardinali baba bitegura kwitoranya muzaba papa, yavutse mu 1884. Havutse kandi Nelson Mandela wabaye perezida wa Afurika y'Epfo, akaba yaravutse mu 1918. Nelson Mandela afatwa nk'umuntu waharaniye uburenganzira bw'abirabura ba Afurika y'Epfo bari bamaze igihe kinini mu kato ka apartheid. Yafatwaga kandi nk'umuntu ukunda amahoro no kumvikana kw'abantu batandukanye, akaba ari nawe munyepolitike wubashywe kurusha abandi kuri iyi si. Reka dusoreze kuri bimwe mu bihangange byatabarutse kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi. Hatabarutse Sheikh Nawaz Bhutto, umuhungu wa Zulfikar al-Bhutto, yatabarutse mu 1985. Hatabarutse Rebecca Shaifa, umukinnyi w'amafilime wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatabarutse kuri iyi tariki mu 1989. Hatabarutse Yoon Busewo wabaye perezida wa Korea y'Epfo, akaba yaratabarutse mu 1990. Ndagushimiye, ukomeze kugira ibihe byiza.